Dukunda kuvuga imijyi ikomeye muri Afurika, tukavuga imijyi ikomeye ku isi, ariko reka tugarukire nanone ku mijyi ikomeye hano mu Rwanda. Wasanga utarabisobanukiwe, ndagusabye ngo usobanukirwe imijyi ikomeye cyangwa se imijyi iri kuzamuka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turahera ku mwanya wa 10 tugana ku mwanya wa mbere. Ikaze hano kuri Uwiragiye Dany. Niba ari ubwa mbere uheze kuri channel, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira video nk'izi nziza zigucika uturutse hano. Twihuse cyane rero, reka duhereye ku mwanya wa 10 tugana ku mwanya wa mbere. Umwanya wa 10 rero turahasanga umujyi wa Kibungo. Uyu mujyi wa Kibungo rero uherereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Uyu mujyi rero bivuga yuko utuwe n'ibihumbi birenga 60 kuzamura. Bivuga ariko iri mu birometero 60 rero uvuye mu mujyi wa Kigali kugira ngo ugere aha hantu, cyangwa se iminota hafi 45 kugira ngo uvuye mu mujyi wa Kigali kugira ngo uyu mujyi ubashe kuba wawugeramo. Reka twihute cyane tugere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 rero turahasanga umujyi wa Rwamagana uherereye mu Burasirazuba. Uyu mujyi rero uhanye imbibi cyangwa se uhanye umupaka n'umujyi wa Kigali, ukaba ugaragaramo urujya n'uruza rw'abantu bagiye bava mu turere tugiye dutandukanye. Kuri ubu rero ni umujyi urimo urazamuka vuba kandi cyane ufite iterambere rihamye. Ni umujyi rero urimo uratera imbere ku rwego rwo hejuru. Reka twihuse cyane rero twigire ku mwanya wa 8. Umwanya rero wa 8 turahasanga umujyi wa Kibuye uherereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Karongi. Uyu ni umujyi rero uhana umupaka n'ikiyaga cya Kivu. Kimwe muri kano karere karimo uyu mujyi rero mu bikurura ba mukerarugendo ni iki kiyaga cya Kivu, nacyo gihanye imbibi n'ikiyaga cya Kongo, bisa nkaho bifatanye, akaba ari bimwe mu bikurura ba mukerarugendo. Uyu mujyi rero niwe waje ku mwanya wa 8. Nkwibutse ko rero ariyo umujyi unahagarariye iyindi mijyi yose mu ntara y'Iburengerazuba. Ku mwanya wa 7 rero turahasanga umujyi wa Kamembe uherereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Akaba ari umujyi nawe urimo urazamuka ku rwego rwo hejuru, urimo uratera imbere kubera ko ni imwe mu mujyi urimo urunganira umujyi wa Kigali bitewe n'ibikorwa remezo bimaze kuba byageramo. Uyu mujyi wa Kamembe rero uherereye mu karere ka Rusizi rero tukaba tuzi neza ko uhana umupaka cyangwa se uhahirana n'umujyi wa Bukavu uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyi rero nawe ni umwe mu mujyi nayo ukora ku kiyaga cya Kivu, akaba nawe umaze nawo kunganira mu tumaze kuvuga ku mujyi wa Kibuye nayo uherereye mu karere ka Karongi. Rero nayo n'uyu mujyi nawo ukoze ku kiyaga cya Kivu, aho naho usanga bajya kuroba amafi, amasambaza muri iki kiyaga, bisa nkaho biregeranye cyane. Bivuga yuko rero iyo uri muri uyu mujyi wa Kamembe ko uba wakira akayaga kavuye impande n'impande gaturutse muri iki kiyaga cya Kivu. Mu bikorwa rero uyu mujyi ufite, bivuga yuko ufite ikibuga cy'indege, aho usanga indege ziva i Kigali ziza guparika hano ku kibuga cy'indege cya Rusizi. Akaba ari bimwe nabyo bituma urushaho kugenda utera imbere. Ifite ibikorwa remezo rero, harimo imihanda, ifite isoko ryiza ryubatswe neza, hakabamo ubona ko iyo ugezemo ko ari ibintu byiza kandi uyu mujyi ufite isuku. Reka tuve kuri uyu mujyi twigire ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga umujyi wa Byumba uherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Uyu mujyi rero wadukiranyije nawe kandi uhana imbibi ugena ku mupaka wa Gatuna. Harimo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye kandi bituma biwushyira kuri uyu mwana. Harimo rero nk'umwanya dushobora kuba twavuga nka University UTAB iboneka muri aka karere ka Gicumbi, University of Technology and Arts. Rero aka karere kadukiranyije imipaka n'utundi turere, harimo twavuga Burera, Rulindo. Akaba ari akarere gakora kuri
ku gihugu cya Congo gahanye imipaka, ariho imipaka igiye itandukanye. Ubwo rero nako gafite urujya n'uruza rw'abantu bagenda bahuriramo, nako rero ni mu kamwe gafite umujyi urimo uratera imbere. Twabonye ko harimo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. So reka twihutire twigire ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu rero turahasanga umujyi wa Musanze uherereye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni umwe mu mijyi iri kuzamuka cyane yunganira umujyi wa Kigali bitewe n'ibikorwa remezo. Rero muzi yuko habonekamo ibirunga bigiye bitandukanye bituma ba mukerarugendo bahakunda cyane, ndetse no gusura amwe mu mahoteli agiye atandukanye ari muri kano karere cyangwa se muri uyu mujyi, aho dusangamo amaparike amwe n'amwe arimo ingagi, akaba ariyo adukururira ba mukerarugendo bakaba baduhereza ku madovize, akaba anariyo dusangamo amahoteli agiye akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse wenda nubwo harimo ubundi burere bufite amahoteli, ariko naho dusangamo amahoteli ya mbere ahenze kandi yihagazeho yatuma ba mukerarugendo basura kano karere ka Musanze. Hoteli twavuga nka One and Only iboneka mu karere ka Musanze, twavuga Fatima, twavuga Gorilla, twavuga Bisate n'andi mahoteli menshi agiye atandukanye tubashije kuba twavuga hano. Twihuse cyane rero reka dutemberane umujyi wa Gitarama, akaba ari uza ku mwanya wa kane. Uyu mujyi wa Gitarama rero uherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga. Uyu mujyi rero ni umwe mu mijyi irimo iratera imbere, nayo irimo irazamuka, akaba ari umujyi mukuru w'akarere ka Muhanga. Uyu mujyi rero cyangwa se aka karere ka Muhanga ni akarere karimo rwagati gakorerwamo ubucuruzi buvuye impande n'impande, cyangwa se mu turere tugiye dutandukanye cyangwa se mu ntara zigiye zitandukanye. Akaba ari umwe mu mijyi ihurirwamo n'abantu benshi bitewe n'uruhurane n'uturere, bitewe n'uko gasa nkaho uyu mujyi usa nkaho urimo hagati. Uyu mujyi rero niho tubonamo amakaminuza agiye atandukanye. So uyu mujyi rero ni umwe mu mijyi ifite ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Twihuse cyane rero twigire ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu rero tuhasanze umujyi wa Huye cyangwa se uwo bita Butare, uherereye nanone mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mujyi rero bivuga yuko utuwe n'ibihumbi 89,600. Uyu mujyi rero tuwusangamo ibikorwa remezo bitandukanye. Uyu ni umujyi nawe wunganira umujyi wa Kigali, nawo bivuga yuko uyu mujyi wabayeho mu gihe cy'ubukoloni, ko umaze igihe kirekire ushinzwe. Ubwo rero bavuga ko uyu mujyi urimo ibikorwa remezo, twavamo nk'inzu ndangamurage ikomeye kurenza izindi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hano rero muri aka karere ka Huye, muri uyu mujyi naho dusanga universite ikomeye cyane, akaba naho icyicaro gikuru giherereye. Aka karere rero cyangwa se uyu mujyi wa Huye ni umwe mu mijyi ikunzwe n'abatari bake, kandi abantu benshi bifuza kuba bayitemberamo bitewe n'ibikorwa byaho. So aka karere ni kamwe gafite ibikorwa remezo, gafite ibigwi birebire muzi cyane. Ni akarere rero nako cyangwa se ni kano karere nako uyu mujyi ni umwe mu bigize kano karere gutuma kaba neza cyane. Reka twihute cyane twigire ku mwanya wa kabiri. Twihuse cyane nanone tuhasanga umwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri turahasanga umujyi wa Gisenyi, uherereye mu ntara y'Iburengerazuba, ndetse akaba ari umwe mu mijyi irimo kuzamuka, nanone yunganira umujyi wa Kigali. So rero uyu mujyi ni umwe ukora ku mupaka wa Goma, ndetse bikaba bihana imbibi, bikaba bihahirana. Rero navuga yuko kano karere ka Rubavu gahana imbibi n'akarere ka Rutsiro n'akarere ka Nyabihu. Rero uyu ni umwe mu mupaka ukora kuri navuga ko ukora ku gihugu cya Congo, bakaba bahahirana n'uyu mujyi wa Goma.
Rero aka karere cyangwa se uyu mujyi niwe ukoze neza ku kiyaga cya Kivu, akaba ariho benshi baje gufatira akayaga aho bita kuri beach, wumva ko abantu benshi bagenda bahasohokera ndetse hakaba hakorerwa ibirori bigiye bitandukanye. Rero uyu mujyi wa Rubavu nawo ubonekamo amahoteli agiye atandukanye. Byinshi rero hano kuri uyu mujyi wa Gisenyi murazi ko ifite ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Twavugamo ko naho haboneka ikibuga cy'indege, habonekamo stade, habonekamo Kivu akenshi anariyo ikunda kuyishyira kuri uyu mwanya bitewe n'abantu benshi bahatemberera, abakerarugendo bashaka gushimisha amaso ndetse n'abantu bashaka kujya life basohokera aha hantu. Uzumva abantu bari kuva imihanda itandukanye bajya aha hantu bitewe n'ubwiza bwaho, kandi uyu mujyi ni umwe mu mijyi nayo igira isuku cyane ku rwego rwo hejuru. Ni ahantu rero wasohokera ukumva ko hariho ugafata akayaga, ugafata furusheri imeze neza. So rero reka twihute cyane twigire ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere rero turahasanga. Mbere yo kujya ku mwanya wa mbere rero ndakwibutsa ukande subscribe, ufungure inzogera kugira hatazagira ibiganiro nk'ibi bigukika biturutse hano mu gihe twaprodinze ikiganiro ukibone mu ba mbere. So inkunga yanyu rero, kandi video niba hari icyo igufasha ukande like, subscribe, ni ingenzi cyane. Ku mwanya wa mbere turahasanga umujyi wa Kigali. Turahasanga umujyi wa Kigali rero ni umwe mu mijyi ikomeye kandi mu mijyi iteye imbere, bitewe n'ibyicaro byinshi bibonekamo cyangwa se ama office menshi arimo n'ibikorwa remezo. Niyo mpamvu tuhasanga ku mwanya wa mbere. Ituwe n'abaturage benshi barenga miliyoni. Urumva niyo ihagarariye u Rwanda cyangwa se niyo cyitegererezo, niyo iyo mijyi yose tumaze kuvuga niyo igenda igaragiye. Tutavuze byinshi rero, niho dusanga ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, aho dusangamo inganda, aho dusangamo amashuri akomeye, aho dusangamo imihanda myiza, aho dusangamo amagorofa aruta iyindi mijyi twagiye tuvuga haraguru. Nk'ibikorwa remezo twavuga ko harimo inzu ndende hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twavugamo convention center, twavugamo arena, twavugamo amastade arimo menshi yagiye atandukanye, twavugamo inzu nyinshi z'imyidagaduro, twavugamo ikibuga cy'indege mpuzamahanga kirimo gihuriraho abantu benshi. Mbese harimo ibikorwa remezo nk'uko twabivuze haraguru, ama ofisi atandukanye, kandi mu by'ukuri ni umujyi munini kandi usa neza. Twumvishe yuko harimo abaturage barimo barenga 1,700,000 n'imigereka. Niwo mujyi utuwe n'abaturage benshi bitewe n'uko abantu bagenda bava mu ntara zigiye zitandukanye baje gushakamo akazi. Akenshi iyo bagezeyo bagahurayo n'ako kazi, bakunda guhita bagumayo, bakubakayo, bagashakayo ibibanza, ugasanga babaye gature. Niyo mpamvu uyu mujyi wa Kigali mu baturage bagenda biyongera umunsi ku munsi, ugasanga uko umunsi ushira niko abaturage bagenda bajya gushaka akazi. Bitewe rero n'uruza rw'abantu bagenda bajyayo n'ubucuruzi buhakorerwa, urumva yuko habonekayo amafaranga menshi. Ahantu rero h'umuntu afite akazi nta niho akunda kuba abarizwa cyangwa se nta niho akunda aba. So niyo mpamvu rero muri iyi top 10 nari nabateguriye muri iyi mijyi 10. Ese ubona weho muri imijyi 10 navuze ari uwuhe nshobora kuba nibagiwemo? Twibutse yuko rero uru rutonde nakoze ntabwo ari intakuka, weho ushobora bitewe n'akarere ukunda cyangwa se bitewe n'umujyi ukunda, ushobora kuwushyira ku mwanya wowe wumva ushaka. Ese ni uwuhe mujyi weho wemera kurusha izindi? Ni uwuhe mujyi ushobora kuba warageze mu? Bitubwire hasi muri comment, bitubwire nuko uwo mujyi wawusanze n'ibikorwa remezo wawubonamo. So rero niba iyi video hari icyo igufashije, ntibagiwe kugenda udakanze subscribe ngo ufungure inzogera kugira ngo nitwaprodinga n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi bizakugereho mu gihe. So kandi niba hari icyo igufashije, nyabona genda ukanze like, niba ngombwa iyi video gerageza uyisharinge abantu 5 basobanukirwe imijyi yacu dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dusure mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ubishyire hasi muri comment kugira ngo n'ubutaha igihe tugiye gukora video tuzahere ku gitekerezo cyawe, hanyuma ubashe kuba
wasobanukirwa. Hari igitekerezo wumva ko twagukoreho cyangwa se icyegeranyo, utubwire hasi muri comment. Turabakunda cyane, bye bye, ciao ciao. Nitwaga Uwiragiye Dani, ndabakunda cyane.